«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Носорог. Мөгез морон. Древний носорог. Борынғы мөгез морон. Древний носорог. Борынғы мөгез морон. В Башкирии биологи нашли кости древнего носорога во время сплава. Башқұртыстанда халда аққанда биологтар борынғы мөгез морондың хүйектәрін тапқан. В Башкирии биологи нашли кости древнего носорога во время сплава. Башқұртыстанда халда аққанда биологтар борынғы мөгез морондың хүйектәрін тапқан. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».